Президент Трамптың атайын жылуу тосуп алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Thank you very much for warm. It's an honor to meet you, Mr. President. Thank you. Our friend Ambassador of Mongolia asked us to be here. The next time, please, it's going to not bad. Монголия Арабстанда, Кыргызстанда кирейин деп ойдар болчу дейт. Бирок убакыт болбой калды. Кош келиңиздер. Президент Трамп +1 формат абдан көп внимание берет. Ошондуктан биз ойлойбуз, жакшы самолеттен көрүп атам. Менимче боинг самолеттен келсе жакшы болот. Рахмат, сиздин Кыргызстанга барышыңыз азыр деле кеч эмес. Азыр деле жакын арада барсаңыз сонун болот. Thank you very much for warm welcome. And of course, it's not late any time to visit our country. I would definitely want to come soon. I come back to the region. It would be my honor to be here. Регионға барғанда Кыргызстанда регионго дебей эле түз эле Кыргызстанга барыңыз, официалдуу түрдө чакырам. Not to the region, but directly to our country, Kyrgyzstan. So you have our invitation. Thank you. Good to see you. I see you tomorrow.